Шубашкарда бәдім Чувашсен пилікміш Азам кинофестивальне бәдім летріш. Шендерючесен ешінче яланхиллех перін телерадиокомпания әшченезен бүлжеш. Цепленрех сюжетра. Азам кинофестиваль кажал инжет мельбе иртіре. Кураган земде фильмзіне хақлаган тюреземде конкурсатор атнайшсымбе залралар замар интернет урлы палашреш. Кутелевбе кашны фильма палартныгун Чуваш кино тада Сувар ТВ YouTube канале зенже вырнаштарны. Падембе выдыржиже фильм. Бізіне расшебе үтті шыржывра ішлезе бурнаган сумлы кино стызем бағаларыш. Чи онышлы илемлі документлы фильм номинацияле тюрезем піржуғышлы бұлза, Чуваш кино студию герне Ташман Ури Кундан Бустер Чувашла выросла фильма палартна. Сценарий авторы тада режиссере Алексей Енейкин. Азам кинофестивальде манын фильмземі вишімір хұт-хұтшынашы. Акваяналары вишімір статуэтка. Чынақта тілінмелі малдан баджыш. Шанжық номинации, шаушанжық ол ғыйғышын жынақта шаныш шуратыры. Чыннебе елес бұлзасын, Ташман Ури Кундан Бустер фильм, ол каламашук евіріш бұлжы. Сценарий мелі бұшлаза, пәдембек югерзе монтаж туза бідереченех. Шамбадай бұбаян тавзымахе каластедіп, жюри членесене, візем пиренешен онланза чыннебек шакла ызық хақ панышын. Ташман Ури Кундан Бустер фильм тебір номинацияле де баларны. Ватшин сценарне энендерюлі калапланышын РСФСР халық артизы Нина Яковлева и кемеш планри чи лай херарым сценария яда девешірі. Мана ушка театрда меже утмыл жылы ішлесе де, некшанда мұқтамасывал, мұқтаза құрман, бара шак кино навыл пұрза құрны да, қайран қалары шав кинори окопчавна паянгун пидевада херарымызын жен пірреде юмастын дері. Бара кумана телінмелі салындарчы, халғаландарчы тада. Каскометрлы фильмзен номинациян жеде пиренештеш Николай Семенов режиссер үгерне пір денге кинолентана, тада Марина Тихонова режиссерун Хальбулмазан Хажан картиныне пызы хақпана. Бұл фильмінде Владислав Петрович Кириллов шинеданыбе тересібе қалазасын пұлзаду хренде сценарийне жираганны вал бұлжы, теп сценарийне вылаганны де вылақ бұлжы. Бұл шкулда ішленезер бүшнейінде Абаш халық театрынжен майжулынде артист пұлзадыр жайд, хойын асталық не қалыплад. Тересібе қалазасын күтменші, шак шайра пұлзадуғасы шак фильмайынде мүжіндезесін ман фильмға профессияле артистем выляман, візем хызен күмалебе, хызен юратнебе, хызен киленеже болнебенде шак юдларға чүкненде спектакль зілмағдашы. Күнженде, хызен войненде фильмға үгерінзе, тереслезе бұғас еріш манжутпа шайы аптырамаш бұлжы. Мана візем пиде қавғаландаржыш, малашнеде візембе бір-бір еш тума бұлат бұлдезі шуладып, тавас кымыл зем пұр. Чилай Харжин сценарий номинацияле директор фильмра Виляна Юрий Спиридонова, Чилай Херарм ролинже «Рассвет» картинари Марина Засухина палартреш. Шамбегех номинация ежинже Владимир Синяев режиссер, Сергей Щербаков сценарист да үтті кино остызен бұлжеш. Гран-прие «Тайна древней Волги» шынзейлже. Манжын гупиде хумханул заманд, пурнеде тавгалашын съемка ракам хейн войнегуна. Оператордан пришлаза кашни артиза, тогда кашни актера, кашни жена, кам шак проектора войгуна, хейн выходне шалимезер, тогда палах хаман мажора, волмана кундрангун войбар забыджа, унзрым палах пулмаш. Пойдем Чувашсен Азам кинофестивальне малашнеде кинематографисен союзебе Чувашнасы конгрезе иге чулда пірі ертерме палардаща. Чувашенгларым Валли, Владимир Тимофеев, Артур Галкин.